تفسير سورة العنكبوت أنبنا ولني آية كونتنا دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu sawal minye hijra sankalo tanna bisuinye omugani sheginai miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani fula sankalo duruna bisuinye omugani konontonnai ambe bako jikoroni gorofula masjid salamu kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. walladhina amanu wa amilu shalihat. ala masamin korota lendo akonni mogo munu limanani alaye limaniya haqiqa wa amilu shalihat uye bara nyuma fanake bara min qalasila alaye abbenna ciden ka sunna ma kisini nema baka la nudkhilannahum fi salihin. ala kunnun tigla mogo ko ale budo mogo nyuma una lagara. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين. تمامي على مؤمنون فو بارنيو مكلاو على بنا مغوفنا فو مغو منون بلي من يفو نيند كاسباتي لندو دسكون كنو. ألاكم من الناس من يقول آمنا بالله. ألاكم مغو دوفنا بمغولا وبافنو داي كافون نين كاكولو لمناني علي. فإذا أوجي في الله منو تورلا على كل درو جعل فتنة الناس كأجاب الله وبهذا ما دون كفتنة كومي على كلا جابا وببويره وتمني تشنيا منتا وتمني لمنا منتا ni fitina yusoro la jarabi do yusoro drobe hada madon ka fitina no kala jarabi ke komi alaka janga kata. wala in jaa an-nasru min rabbika ni demen nana e cide mafana kabo itigi alafe la yaqulunna ni munafiqi sugu ba fo inna kunna ma'akum ko mu'minun an faralentum be awde kamene anna beye kelende. alako awalaysa Allahu bi'alama bima fi sudur al-alamin. alako yala danfe min bi dusukun kono ne ala tadwa min be danfe dusukun kono ne ala bodo. ni aya yaqulu ta'ala mukhbira an sifati qaumi min al-mukaththibin. ni aya la be mogo de kam mankutu foanye mogo mununye galontigelawye الذين يدعون الإيمان بألسنتهم منهم باللي من يولي كتو يرما أنينكا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم من اللي من يما السبتين ودسكون كنو.
بأنهم إذا جاءتهم مهنة وفتنة في الدنيا نمو سوغو ala ko nilla jarabi nanuma fitina nanuma jinya kono itahadu anna haja min ni'matillahi ta'ala bihum uba jatemina konni nye ala kala jaba dode anka fartadu anil islam ube murti kabo islamia kono sinya kele akunni aya wali haja qala ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billahi akunni de koso ala ko masamin korota lendo akom mogo dobe mogo wula ulu ba falli manani alay fayja ujiya fillah nu toro la ala kola jala fitnatan nashika jabillah ube hadama don ka fitina ke komi ala kala jaba qala khairu wahid yani fitnatahu an yartada an dinihi aka fitnay munye abe murti kabo dinala iza ujiya fillah na torola la kola dro ale tunye chinya minta atunye haqiqa minta atundo naslamia minna atorala dro abebo wa hadhihi alayatu ka qawlihi ta'ala ni aya ani alaka ayat de be nyogon tawsiri wa minan nas man ya'budu allaha ala haraf suratul hajj kono alako mogo dobe mogola ulubi ala batonu kerede ube ala batonu kerede fayini asabahu ghayru itima annabihi ni hera yasro alebe sabati kama fantia dina la chinyala ni hera in sababu ye aye hera misoro wayna asabatuhu fitnatu min la jarabi yasro chinya in kononana la jarabi yasro limana in kononana in qalaba la wajhihi abe yelema abe murti abe bo akofe khashira dunya wal akhirah jalika wal khusran mubin ala ko nintri la mo perdi la jinya a perdi la gara ko de perdi bi na bangalendo jalika kataya labanna jalika huwa dalalul bayid ala ko de fili min cinya kaja summa qala ko fa lako wala in jaa nisru min rabbika ni deme nana kaboy tigi alafe la yaqulanna inna kunna maakum ni munafiqu sugu bafo ko am faralentum be awdeka ay wala in jaa nisru kharibun min rabbika ya muhammad ni deme nana deme min kasuru na boray tigi alafe wa fatihun o maghanimu ani foni ani qanimu la yaqulanna haula lakum ni munafiqu ba fawiye inna kunna maakum an faralentum be awdeka ay ikhwanukum fi din an nyabali mawde dinala kama qala taala nim fana be komini alakum masamin korota lendo yatarabbasuna bikum munafiqu be lamelike na ye kawla mede toraw be jigaka fa in kana lakum fatuhu munafiqu ba wucela de ube korosili de ke kalameli de ke ni aw mu'minu aw tinyatiun na ye foni soro foni nana hera nana fatuhu min allah na ye foni soro kabo alafe qalu alam nakun maakum ubafu ya la faralentunte awde kawa wa in kana lil kafirina nashibu min ni kafiru fanaye ni yoro do soro demela qalu ni munafiqun bafu awlamu nastahwiji alaykum ubafo kafiru fanama yala aunde mana awde mewa onemuna akum minal mu'minina na nyawbali mu'minula mana ala bake ka munafiqika Allah halade fo mogo do fana be dinala liman yakono nilla halade do mana utafe mu'minu kata kuda utafe kafiru fana kata kuda benilla halade la cinya fana be o chogode la sunna min fana fule ninye dina cinya min fana fule ninye do ba kono nin chogode la utafe munum ba fu ye sunna mo no be cinya ka utafe ulu kata kuto utafe fana bidiya mo fana kata kuto ninye munafiqiya de ala ko fa sha Allah an yati bil fatih ako ala be se kan nani foniye aw amru min indihi ube ala be nani kodo ye nyamare min be bo ala yerefe fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina
munafiqun yemin gunda ukaddu sukun kono nallaba kan nimisa wa qala ta'ala mughbir anhum ha huna mi ala ko amma ya kan kibariya ukakola ya wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum aw laysa allah bi'alama bima fi sudur al-alamin ay aw laysa allah bi'alama bima fi qulubihim ya lam min ben nunun biskun kono ne ala tadowa o ma tukinnuhu damairuhum anu dusukun be mungunda ube mundogo ya la neta dodewa wa in ajharu lakum al-muwafaqata harin nu ya abange aula aw ye kayraula kon anne awde kelenye yala uluta do harin nu yen ninke kabila keneka ko mu'minu aw ne awde kelenye cinyatigun aw ne awde kelenye harin nu yen nin bange kabila keneka mumbu dusukun kono yala uluta do ko ne ala bodo ne ala bodo mbo kalama donc balmon nim fana ya yira hadamaden kelente sika ke fulay koy ibe ke kelende ni be ke mu'miniye ibe ke mu'miniye ube be ke kafiri ne ni ko nde mu'minu fe kene manala mbin kene mala di mu'minu ma nkono na be kafiru fe ninde to ko munafiqi nin tigila mogo sabati ta ye dina la koy abe ala batona krede ni aye hera soro mu'minu no fe abe mu'miniya min abu mu'minu jama minna na aye hera soro ale be sabati dina kono ni hera isroli de ale te dina kono ni dina yede ale be dina kono de abe lafiya chokomi na ye hera soro mu'minu no fe uka jamala abe sabati mu'minu no fe ni hera isroli me ni balawu ya soro fitina ye mu'minu soro la jarabi ye mu'minu soro doro ayado mu'minu no fela amadianye doro abe bo mu'minu fanala abe yelema ka bo mu'minu fanala abe fara kafiruka nunu nye munafarude ewa mumbu dusukun kono ala ba don ewa sunna fana bo chogoda dina cinya ba fana ba chogola mogo do fana be ni sunna kono be misiru kono be jamana kono be kiun kono itado be yoro abe sunna de la wa itado afara lembe bidamo de ka wa itado nunu nye munafiqiya de nunu nye munafiqiya de nunu tese kanye ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ala ko mu'minu ayesira alanye akafara cinya tiguka cinya be yoro mi hada maden ka ke cinya de la 100% hera be cinya tiguka o cinya de ta hera tanan be cinya tiguka o ibe sabale o korode ikake cinya de kono la jarabi de do abeteme men ni eko ne kan ni sunna de ta eko ne kan ni dina cinya de tan ka dina haqiqata cide ni sebo tumba ka chogomi lafiya len ka ton kan yana maya fanala lan kana la jarabi in kana fitina o tese ka kew ibe la jarabi de ibe fitina de me la jarabi munun ni tora no fitina munun be daka ibe limana no de kasabale okoro tuma mi saadi ayenni ayat tawsiri ako ala ko ube ala wa hada madon nka fitina hada madon ka tora ke kome ala kala jaba ako ye munye parce que hada madde min be ala kala jaba she mogoma wajibi mogo kanka ko toyede I kanko o toyede mais ulu ya kere sanni mogo me ni mogo mi ni ulu toro doro ulu ye mogo fana ka tora ke sababu ye nube cinya toye abe komi ni mogo be la jaba la kala jaba sababu toye togomi kumu la jaba kanu sorode nunu fana ana uye hada madon ka tora li de ke sababu ye ka cinya toye komi be ewal la jaba sababu toye togomi sababu mila se ala ka janga katama ibo toye togomi de puri kana se ala ka la janga katama de ulu fana ye minye hada madon ka toroli uyode ke sababu ye ka cinya toye komi mogo be la jaba sababu toye togomi kuma famura donc hada madun kal tora o manka ke sababu ye ni mobi kalimani abla hada madun ka tora o manka sababu ye ni mobi ka sunna bila amanka ke kai hada madun hada madun ka tora akana ke sababu ye ka fo cinya tigi ni be ka kuma wuyelema bi iben ni fo parce que jamana falendo o alimami na wajulu kala nyonama bina ye kutuba dokala
e yere nisonjalen be bo misiri kono kwa bi kono birama ya bede fo atilela me kutuba wore na jengena ibe bintige ni munye ha abeke wolo sonde ulu dambi kata sunna mena kuma kele nyere tuda dini aye kutuba do kala yere be nisonja ko sisa che intilela me kutuba wore abeke wolo soye ayere kono na filine de bo juma kono tawa sunna mo to yede sunna mo haqiqa mo be nin togola sunna mo chela aya yere wele sunna mo de ka dambi kata sunna mo ma sunna mo te sunna mo haqiqa talawunu tabulo abada aye kuma kele min fo bi sunna mo kele mbe kuma min fo ka sokona la kote chiden kote abe kuma min fo ka demba ya la kote chiden kote abo kuma kelende fo jama chela misirila abo kuma kelende fo fama koro abo kuma kelende fo wori tigi koro abo kuma kelende fo jiya yoro tele alete yedema ale abe min fo aka sokono ala kola chiden kola ode be fo aka deresu kono ode be fo misiri jama chela ode be fo fama koro ode be fo wori tigi koro yele mate ko kelentigi dedo kuma kelentigi dedo min niyaye da ewa niyaye nenta abanka karmogo da be chamanda nenta bi ana fote sini ana fote sini ken ana fote sunna inde sabati lente duskunu nun kono ala ye min foyede uyem ni mogo sugude ube sunna min fa bu nende kate duskun kono ube dina kono nu kantere nu kan nafa dronde o kam majamulunu ka togo nu ka joyoro nu kan nafa ube dina kono ne odronde nu ye hera soro cinya tigu no fe sunala ube sunna mo no fe ne nu ya do ala ta fule ciden ta fule men ninyinda bonin koro wori nu munun be di abe tige tanuni munun be ke mbella goshi odo abe pologota be boawla kuma wore ube ta fo mu'minite ninye wori ato huje fata bun yamani do kwa mako ewa huje fata ka woshi akanki ale ako oyaka watala unu fi dini fa inna dina allahi wahid akum dima kanake kulorun chaman tigiye dina lade alaka dina kun yekelende alaka dina yekelende tora be an ikawo alaka dina yekelende dina tigi haqiqa sunna mugo haqiqa abe hera lawo sunna mugo do abilla jarabi law sunna mugodo abe tora law sunna mugodo adona kasola sunna mugodo anina naw sunna mugodo alla gosiraw sunna mugodo ni ebe hera la de sunna mugoy ni kuma nana nafulu bettige ni kaso kuma nana ni bugoli kuma nana ni lagosiri kuma nana ka kuma una yelema ibato choko na yelema itabolo na yelema sunna mugoy wa ewa ode ahli sunnul jamaa chefa tawsisa ambe ala de delala kan kisu toroma wode yato ahalul bidai istarahu shi sai ba fode ko bidiya mo yere lafiyara parce que bidiya mo fule na ye sunna mo nani bidiya mo fule na ye sarafu na aye salafiyan nani mo site sege filala mo ta ka kuma mina men ni sunna mo yere de sigira shisa ubake ka sunna borto ubake ka sunna kantige ubake ka sunna lagosi ubake ka salafiya lagosi bida mo ma lafiya parce que mo soro la aw yere la sisa nu be sunna ko kari ka sunna bida mo sisa niye jamana in kolosi sunna mo ba bida mo ye sunna mo derke u kat kele ke marafa sisa nu ba ci sunna mo tola ahli bila istarahu mun kama joyoro kama tanuni kama tanuni fu fasiri tanuni jum fasiri tanuni o kanka mo boyta ka fasiri tanuni bidia mo tanuni mo shima tanuni bidia mo te o kanka boy ka sunaka kanka ka kuma yele mai ka sunna fo chogola bidia mo tanuni yemunye odi yato bun khaymu ka kitabu do kona koni mugo min ba fe ka dusukun kalashi soro dusukun kalashi akom muru nyini de ika bila harama de un tanuni ku kantige nai
ko dondola do nana cide masalla ko ciden ko ale so ciden ko ak ciden ka ale so ciden ko fente ya be min dima ko ciden ni man ne so ne mani de ne da mani de ni ne mo min tanu tanuna ni ne illa gosi a ciden ko jakallah ako te de waye alade ni alade yi tanura ni ala illa gosi me o te yo hada madun ka tanu te foye hada madun ka la gosili te foye mogo ka ala de ka je nyini mogo ka ala ka tanu de nyini wala tujakku anfusum inna allah yujaki man yasha donc ala ka hatni mandama kuluru chaman tigi ni noshi dina tigi chaman kera noshi de sisa fenyana masugu do de do ni droki jeman jora kunna durabe jeya ni droki bilemande jora kunna durabe bile a kuloru be yelema ni droki min bila non si karamo caman kera o de sisa dina kono awa be joyoro nyini kama togo nyini kama tanu nyini kama na folo kama nka balo chogo kama awala fule ko de foya mogo do be dina kono nin chogo de la bo ala ko be mun fadala walla nye sunna mo de walla be sunna mo kere ala ko yala utaro min be adama den duskun kono ne ta do yala danfe min bi dusukun kono ni ala ta do ala ba do awan balimu min be tile itile min te tile kana tile de anya fo chogo mi ambo afo ka saga ka sinya jura ala ka dina min fulena te cinya koy ablar be do aye be chogo fo fana nin qur'ana ye fende to qur'ana ma foy to ya be de jeya ala ka limani haqiqa de dama ala ka sabati dama ala kan sabati din sunnaka ala kan sabatin din tunaka Allah halabela kan yana maya ka kan sabata ka kan fatwa ka donc fulan bibe nin kuma fo sini kuma wurebe fo bibe nin jamala sini be nin jamala nunu nya munafiq yawde nunu te dina haqiqare nunu nya munafiq yade hada madenka ke niye mu'mine ke mu'mine niye sunna mo ke sunna mo 100% ala ka hakim mandamu وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا فألك مغول لجربي مغمن لمن يرى بنكسير نين تفسير وديا أي ولا يغتبرن الله الناس بالضراء والسراء ala bina hada madaw la jarabini gele yawde ani no yaw liyatamayyaja haula'i min haula'i pour mu'minu haqiqaw ani munun te mu'mina haqiqaw ka bonyogona ala bi hada madaw la jarabide ka halan bana mun la jarabini gele yawye ani no yaw abi hada madaw la jarabino de pour munafiquna do kabo mu'minu haqiqaw la man yuti'u Allah fi darrai wa sharrai mogum min bi ala bato gele yala kala bato no yala ona do o man inma yuti'uhu fi hajji nafsihi ani mogum min fana bi ala bato ni ale yere koni ni yorobe dora la fi abe yoromi abe ala bato o yorode la abe sabati kama qala taala wala nabulu wannakum ala ku wallahi na la bawla jarabide hatta na lamal mujahidin minkum funka jahadu kelawni yere jija bagaw yira mugawla wa sabirina ani sabari bagaw wa nabuluwa akhbarakum kibariya min baw fe fana ko fana la jarabi ka bedda keneka ka beyira min ye mu'mina haqiqa ina yira min ye sunna mo haqiqa ina yira fonne ala ko kede nogo yani geleya wakati min be tonne ala ka dinaka a haqiqa ka ina do ni geleyaw fana nana min be bo I kofe ni ka kuma be yelema I ka kewale be yelema I fana na do I fala na do jamana in kono sisa mi mo ne hakili bila hakili dafalen tugu nube korosilike mbalima nin ko munun damina na jamana na wakati labawuna mo chaman dona de karamo chaman dona ima e tanke wu donna mogo bu porto mogo be araduku kay mogo be kumo ka yorobe ku beno damana sharia dila min te qur'anay ama se folo abetile de koy
damana sariya dilatinye ninya koy abetile de ala ta ci den ta betile o de ka na matile oka abena sariya min dilade o sariya yire gurja baga bekene abena ke aw folo de aw munu nya dila biriya mo tia dele de be biriya mo bolo ni biriya mo sira tesga qur'ana fo tesga de safo nka taye adaye nalini drone aye sariya indilake sariya ngurja baga be ka aw folo de ya aw be sika delila de fo atese ka fo la kote atese ka fo ciden ko a ben nani ni kuma ni mugu ani jirika aw de be sika to sariya ko fe mo mi mato qur'ana ko fe mato ciden ga risa ko fe hada maden ka sariya dira lebe to de ko fe aya dila yere de ba borto ya ala bo kaka janga kata sabu yere ya ni mo ye ko dila ko ibe nin dina ko karena ka sunna ko karena o be ke sababu ki yere ko kare abeke mo nyana yaw ayake alaka hakin mandama وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون يقول تعالى مغبرا عن كفار قريش على بانكباريا مكة قريش ككافرون ويكيولن الله لا دوفو أني مغمو كيرو تشغو يفوك تقياما أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى وقد مغمو لمن يرى قريش كان كولا كتغو كندكو وكوما يرجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ko abe dina minna atugura muhammadu min ko aye be dina minna aye bola aye sagi akabo aka dina la akana an ka dina an be dina min kono aka faranka aka tugu an ka shiraka na yo ke wal nahmilu qatayakum ko yomal kama do ambaka junubu tawiye ufule ko de foya wa qala alladhina kafaru alakum mugo munun kafiriyara lillazina amanu ukum mu'minuma munul limanan cidenye ittabi'u sabilana abin muhammadu kadina minna limaniya minna ye saga ko aka bo ola aka fara anka dina la katuwa anka shirala wal nahmilu qatayakum ni junubu ko ni kunko ko de do yomali khama do annaka junubu tawiye ayetu ganka shirako la garamba ka ambe aka junubuta na be shira junubu de yin lagara aw mbaka junubu ta lagara ala yujabala ko wama hum bihamilina min qatayahum min shay ala kun nin kafiruwa ni mogo faralu ko ka shira la utese ka doni shita ika junubula foi utese ka foi ta ika junubula innahum lakadibun ulu fuleka kuma min fonninye ube galonde tigede ufuleka kuma min fawye ngalonde do utese ka foi taka junubra laghara ay fima qaluhu innahum yahtamiluna an ulaika qatayahum ufuleka min fo kube nonun ka junubuta uye galonde fode fa innahu la yahmilu ahadun yujira ahadin yawmal qiyamah do mo site sega mo ka junubuta ata haru boloya uye du jo ka duma ka tereunta ka duma ka foroshe uye sankono be abila uyere ka hari wotoro pushela ubabila kelen munum be tonna yenni hakke babe fara nyogon ka duma ko ewa uye ulu do arjanna kono kaba ko yu ulu kishi kaba ulu do arjanna kono kaba ko yo malika ma do ko bu ulu minanu ka bolo de ku do arjanna kono ala ko mo site sega mo ka junubuta lagara ika wori ucinyana fu yaw halaki jinya uba halaki lagara uteseka mo site sega mo ka junubuta lagara ala ko aya kono wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'a ala ko yo malika ma do har misqala jara hakke niya nyini mo gon fim fi qiyamah keneka
kon ka junubu hal miskala jara hakke tanye ala ko mo ci tesika foy taye ika junubu la hari ni ya nyini mo min fa miskala jara hakke nyogona tanye ka junubu la atesika foyta walau kana ja qurba hari no kira kabal masrude hari kabal masru miskala jara hakke utesika donita ay lagra hari ba hari ni bade ko demma qiyama keneka nde ne ka junubu nya nyini fe ka miskala jara hakke tanye itese kata ipa itese ka miskala jara hakke taye aka junubula i muso miskala jara hakke itese ka taye aka junubula i dembe o chogola i bari masrube atese ka janko mo gore mo masaka miskala jara hakke ta abaka junubula miskala jara hakka masaka ota afaye amasaka ota denye au beta ta kalandende no bawu halaki maka kafiru ka kuma nyogona de bu boro ni no bawu halaki mo de be sega mo ka jurmu doni ta lagara ala fule ko de foya ولا يحملن أثقاله وأثقالا مع أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ألاكو ولا يحملن أثقالهم ألاكو يوم القيامة كافر نونو وبو يريك الجنوب الدفلين قيامة كنكا وأثقالا أني دوني وري ma asqalihim kafara uyereka junubu donika iya do folo anko mogote mogo ka junubu tare ani ni nyorote nyogo ngudi de yomale khama do kafiri kuntigi nunu unu uyere no ka junubu da falembena ukera sababu ye kamogo munun fili emin fili la kafaru kay ka junubu da falende biye qiyama me e ka junubu nyogona be da kafiri kuntigi in ka pasigale de fili ni nyokode unu ka junubu doni bena anu kera sababu ka mogo munun fili ulu fana ka junubu be junubu min soro o nyogona junubu doni be sage ka fara ulu taka yawmal qiyamah keneka ma asqalihim ikhbar an duwati ila al-kufri wa dalalati bunkasir ko ni nyeki bariyaliye kan kibariya mogo munun be weleli ke kata kafiriyama mo munun be weleli ke kata filibanti yauma ninte kafir do yesisa de bidiya nyema be jiya kono be donina mogo ni ebe mogo wele kata filibanti adema ibake ku wele kata kafira de wa ibake ku wele kata mushrika de ma ibake ku wele kata bidiya de ma annahum yahmiluna yawmal qiyamati awjara anfusihim ala kunun tigla mogo ko yawmal qiyamati do bu yere ka junubuta wa awjara ughra bi sababi ma adallu minan nas ani junubu were ukera sababu ye kam mogo munun fili be wulu fana ka junubu nyogonata min khayra an yanqusa min awjar ulaika shay'a kasuru aw munun fana filila foyite na ka chaw fana ka junubu la ta da falen be dawma lagra mi anyugona de be da uluka kama qala taala komi ala ya fa yawre kono chogomi li yahmilu awjarahum kamilata yawmal qiyamati ala ko kafiri kuntigu munu nye weleli ke kata kafiriyama mo munu nye weleli ke kata filibantiyama ala ko yawmal qiyamati don ubu ka junubu doni dafalenta ومن أوجار الذين يدلونهم بغير علم أنو يمغو مغفلي كسر دوني توبلو باب بك جنوب دونيتا من فنا فيلي لايكا جنوب دافلين بديما دي من كيرا سبو كيفلي إكا جنوب نغنا دوني بداكا ودياتو في الشهيه أنا نشهي مسلم كونو تيدنكم من دا إلى الهدى أقول نمغو يمغو ولي كتا كندما كان لهم من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من خير أن ينقش من أجورهم شيئا كيدن كوني مغو من يولي كتا كندما مغو تغرا إكا كندا سراينكو
ube junubu ewe baraji soro o baraji nyogona beddi ema emu nyu wele kata kandama uka baraji nyogona dafalen be takadi ema ka soro alate foi nagashi ulu fana ka baraji la de ulu minye kanda sira batu kacinya imbato uka baraji dafalen be duma lagara ala bu ka baraji nyogona takadi e fana makafari yele taka ni ede kera sababu ye ku wele kata kandama awa ko oman da ila dalalati ciden ko ni mugo ye mugo wele kata fili bantiya dema o kera kafiriya ye o kera bidiya ye o kera sa mushrikiya ye wa o kera sawa nin demu kartini leste hakili naw e ba ke kam mugo wele kata ulu dema ciden ko ni mugo ya ke kana alayhi min al-ismi misla asami man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah ciden ko ka junubu dafalen be dima lagara ikera sababu mugo tuguri ko ika hakili naina ika fili bantema ulube junubu min soro uka junubu nyogona fana be dai ka lagara min khair anyunu qisha min asamihum shay'a kasoro mugo munun fana ye fili banta sirai nu yu bato ala foi ten naga sulu fana ka junubu made uka junubu dafalen de be duma anyogona be takada ika وفي شهيه أنا نهر سالين كنو تشيدين كن ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن لقتله أو تشيدين كن جيان كنو مغو بفغا كي تونو كي فغادي أفنغو فنبكي فوقتا قياما مغو تونو ناكا فغادي مين تونو كي فغا أبي جنوبو من سرو أن يغنى بيدا adama den folo in ka parce que ale foro de fana ye fagali damina jiya kono mogo faga be ke jiya kono fo kata lagara ki tonyo ki faga atigi be junubu soro a ɲɔgɔnna be da adama den folo in ka ale de folo kera ale kera sababu ka fagali damina jiya kono donc il y a do mogo fule ka waso sisa ni jama de ka jama kacha mais ni be ka kele baga de lagara jama chayara na ma chaya jama matugui ko cinya de la ka filibantiya jama kafiriya jama shirku jama bidiya jama abeyi kele ke nyogo de khiyama keneka awayi ka do jama fule inno fe filibantiya inna u kelen kele be junubu min soro o nyogona be da e ka khiyama bidiya kuntigiya mushriki kuntigiya filibantiya kuntigiya balma fe majuguna ede foy majuguna al aqillau yawma is ba'duhum li ba'd adu illa al muttaqin ala yero fo akoteri mawun ye nyogo njugu de qiyama keneka foni mugo munun ka teriya keranu ka jenyogo nya kera la nya siranya ka jenyogo nya teriya na make ala nya siranya ka yawmal qiyama do ay nyogo njugu de abe nyogo ndanga de abe nyogo nani de yawmal qiyama do donc hada madon bake ka wosini ni filibanti jama minye ni hakili bola akanku simunyana de ka tobi kata alama ibe jama fili jama bi nofe kafiriyala jama bi nofe mushrikiyala jama bi nofe bidiyala yomali khiyama do akelen kelebe junubu min soro anyona be dai ka khiyama keneka ala kan kisa ala kan tanga ala ka aya de fule wala ciden ka ta sahalen da fule wala hada madan ki janto yire la ki yire koroshi ni ba wala like kata minna akake kanda sira kake cinyai kana ske sababu ka mo fili de ala ka kinon dam ala ko ayal labanna wala yushalunna yawm al-qiyamati amma kam yuftaruna awala ko be galontige la jiyan kono ya ko la garam bu nyinen ka bela hari namma e makka kafiru tayi galantuge dante jamana nunun tay munu be jamana kono mu bidia mo munu be jamana kono filibanti jamana be jamana galantuge dante wutayewa ala ku be galantuge lo be nyinen ka bela qiyamah kenaka ne la bu nyinen ka bela galantuge o ba ka jiya kono ya ka fo ne ala bu nyinen ka bela qiyamah kenaka ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه
فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بنكسركو كن نيد دسوسما دي دسوسما كتا دسوسما ينيني كابو على في مسامين كورتا لندو كتا كا جوما أنا كتشيدي من محمد صلى الله عليه وسلم. مبالمو نين كيرا دسوسما لي يتشيدي أوندو parce que ciiden tumbe aka woleli minna maka kafiru tumbe tora mundaka nanini jugun kewale jugun utumbe o mindaka ala ye nuhu ta foye ciiden dusu kasuma e yere ka miri ka ke foi take ka ke ela yere kan nuhu ta fo ciiden ye puru ciiden ka do ko tora mimbe ale ka foi ta ale ka yere jam mun dara nuhu ko nyona madanne ka a bɛ se ka sabati ka kuraji sɔrɔ a dusu bɛ se ka suma n'a bɛ sabati a t'a ka cogo min o de filɛ nin ye yukhbiruhu an nuhi alayhi salatu wassalam ala b'an kibariya ka bɔ nuhu ma ala ka tanu na kisi bɛ nuhu kan annahum makasa fi qawmihi hadhihi muddata ko nin furancɛ ja ko nuhu yo o de kɛ a ka mɔgɔw cɛ la yad'uhum ila allahi ta'ala layla wan nahara nuhu bake kaka mogo wele kata ala masuni tile wa shirran wa jiharan gundo ani bange wama haja ma jadahum zalika illa firara an lil haqq me wona tabe wama nuhu kam mogo jidi foila ku mabbo cinyala ku bole ka mabbo cinyala wa iradan anhum anu kubba nuhuma wattaki jiba lahu anika nuhu ka galontigeya wama amana mahu minhum illa qalilu mogo simal limana ka fara nuhu kan ni mogo fitinu te wala dawa kila kana décourager de dawa kila kana décourager de kombe dawa minna agriyara tawhidi foli ka gele sunna foli ka gele jama ba ke nakkan nagasi doni doni jama ba fe ka bonkoro o kani décourager de ala fule ko de fo abena nuhu ta fo yew ala fule ko de fo odi ato ciiden kon nabi nyima doye woleli ke yara haruma mo kelen soro ako qiyama kelen de bina qiyama keneka me umu ka ciiden nya bilade usabaturu ka ciiden nya ka kelefu ka fatu donc ala ko wala gada rasulna nuha ila qaumi ala ko wallahi ne ala ye nuha ci kata ka mugoma falabisa fihim 1000 sanati ko nuha ko aye samba kele de ke aka mugo cela na bu wele kata alama illa 50 ama ni sambi durutala samba kele ni sambi durutala sanke me kononto ani bi kononto ani duru awa sani nuha kacha yesa hakke min balo otennina weleli ko fa yesa hakka min balo otennina de ni nye weleli doronde aye hakke min ke dawa dorona samba kele sambi durutala nuhu dawa doro ayi hakke min ke dawala samba kele sambi durutala sanke me kononto ani sambi duru sanke me kononto ani sambi duru wa ghajahum tufan me wona tabe umalli mana naye uma swatama mo shimalli mana ni mo fitinu te munu malli mana naye nu ye nuhu galontiga ya ji umina jiwoyo yumina wa humu jalimuna kasuru yeyire kunto no bagay ala ye jide bo dugu kolo be jipoy sankaba be jijigi fo ji ube halaki ku be tora jila ka be halaki nuhu kamo bo ninye munye ka ciden ka dususuma e ka weleli fule e ma me ika mo chela yere ubi galontigeli ni femminke enu ma me nyogo na yere e ma me ka mo chela e wa nuhu ye ninde ke samba kele sambi durutala weleli dron me uma soatama ne ala yu halakide donc eta min fule ninye e mo français yere nyogo na ke e dusu kasuma e ka mo be tora min kila be salla gosili munum fo be sabteli min kela be ewa tora min kila e ka sabalu koro ikamunyu ikasabalu ay bada hajil muddati tabila nuhu ka français jamin fule ninye ma naja fihim albalagh
akalla selima foinya akamu goma wal inzaru anaka bagabagari fa anta ya muhammad ewa muhammad la ta'asab ikana dusukasi ikana toro ikana dimi la ta'asab ala man kafara bika min qaumika ikam mugo munun kafirani ye kana dusukasi koro wala tahjan alaihim ikana dimu koro ikana dusukasi fa inna allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha ala de be mugo kanda min kanda ya ala jiya ala de be mugo fili min filili ala jiya o bi yadihi al amru awa ko be be ala de bolo wa ilayhi turja'ul umuru ko be be sagi kata ala de ma ko la ko qur'ana werela qur'ana aya werela innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna ala ko ciden itigi ala ya sabe mugo munun kallahul mahfuzula ko ulu be nyana ma yakka sauka kafira de ka ulu be sauka kafira de ko telli mana koy ulu telli mana de walau ja'atuhum kullu ayat ni tamashe nanu uluma ulu telli mana ya wa alam wikado anna allah sayujhiruka wa yansuruka cide ado ko ala bena ita nununka ala bena ideme wa yu'ayyiduka ala bini sembentiya wa yajillu aduwaka wa yakbitahum ala bena ikajugu ala bini ikajugu dogoya abenu majigi ku dogoya wa yajalahum asfala safilina ikajugu munun fuleni ala benu ubila mo be duguma e ka sabati dro e ka sabati dro ika mo nunu ba munun bi juguya munun ba ke kisoso ala bina be dogoya ka be majigi aba be majiga hada madem be koro ala bina ede demuka kika dina banguka e ka sabati e ka sabali e kana dusukasi e la selikela de kanda ci bolo ni ala min kanda ode kandara ni ala min filo de firela ambal mu an kon nin fora ka ci de nyere dususuma aha al ulama warasatul anbiya munun fana be tauhidi woleli ni ani wolele kata ci den ka sunna wa nimbe kuraje di au fana de makaw dususuma akana de kuraje koy Suleiman woro hili yewde fo akon ni be tauhidi fo tauhidi kuma ni be tawji wajulila ni mogo duru de beni lame ako oda kadila ode kanyi kateme ni tara kuma fiqhu ka ni mogo bakelen beni lame mogo duru min beni lame tauhidi la sinsi tauhidi de kade hari ni tara kuma fiqhu ka ni mogo bakelen de beni lame mogo duru inde kausa mogo bakelen ka lamele tauhidi ni fente kelenya de ni sunna ni fente kelenya de donc fonka dawa ke katode mambali mom fiqhu ye fembaye ke dina do de do nanya fo chogomi cheikhul islam bun temianu nu ka togo be jiya kono uni fiqh kalambago ma nyogon soro wakati la jombu togo do bun temian nunu nye joli min keni tawhidi ni sunna o de yu ka togo do jiya kono uni fiqh kalambago ngana munu nye nyogon soro wakati la uni nafuro tigi ba munu nye nyogon soro wakati la uni fama munu nye nyogon soro wakati la jon togo be fo nu ya min togo fo ni togo jugu yere fama jugu do della kaninge ahmad ibn hanbalinu utumbe jiala wakati mi fiqu kalamba ngana utea nahu kalamba ngana utea sherifu kalamba ngana utea me munya ahmad nunun togo bo nu togo tora jiya kono ni ala sonna fo kata jiya wuli tawhidi ni sunna defale ni nahu kalamba munu nya qur'ana kalamba ngara munu nya nyogo sor jombu do qur'ana tajwid na ngana wunu ma nyogo sor wakati me jombu do tawhidi de ahmad nunun togobo mamar ibn abdul wahhab abora wakati mi fiqo kalamba ngana utunte jiya kono nahu kalamba ngana utumbe serfu kalamba ngana utumbe qur'ana tajwid kala ngana utumbe me munye mamar ibn wahhab togobo ad-da'watu ila tawhid da'watu ila tawhid ad-da'watu ila sunnah ad-da'watu ila manhaj salafus salih ninde mamar ibn wahhab togobo ka togo sabati ni ala sonna fo kata jiyan wala togo be aka kitabu be fo an ka welere ke kata nin tawhid de mambalma an ka welere ke kata ni sunna mure ci da on kata siraw foy kani décourager ka boka jama soro la o ino fa alhamdulillah ni jama mo soro ino fo yo ala fule kan nu hutafo sanke me konontoni sambi duru mogo malli manana ni mogo fitinote o ya to ni ala ya Allah go qur'ana kono ala ya tanu de fambe
ala ka tanule baka ulul ajmu dode do cide bela nabi nyuma bela mo du min kausa cide be nuhu yo doye ka fo ye samba keleke sambi duru tara sanke men konon toni sambi dura ma mo chaman soro o kera sababu na Allah gosira o ya togode wuli o ya togode ta parce que tora sugu be dara nuhu nununka sanke men konon toni sambi duru be weleli la gundoni bange ayi weleli sugu imbe yira ka mo la umaso awunya na ni mo min ni alama Allah nyini ni kandai o de be sowa ceba koro yere kafo an idala ko ayan nege akana fanga ira nakana frosira ayan nege ebe nege katami mogo min yere ba ko dala ko ayan nege bamuru de be tile ni bamuru ne busa de be o de be etile ibe tile yoronin kelew ni yayi ko ayan nege ya nyige yow masorore ayan nege ayake doni ay busa ke doni ayan nege doni kata wakati juma isi bannen ko fe kinege hari bi sambi woro ebe sambi woro la ebe sambi woro fulana hari bede ba fo ko ya nege la hawla wala quwwata illa billah aye sabata ka cinya fo ka tawhidi fo tawhidi de ban fara o tawhidi ka gele o ne tawhidi fere mogoti kanu de ne tawhidi fe mogoti kife alaka kife de wube mogo ka kife ala ka kife o de be fembenya ni mogo minye ala tasoro ala kerife jinya mogo be kati fay kana kife ni ala ka demembi no fe mogo sitesila mogo tesila ala de yo fa alaysa allah bikafi abdahu wa yuqawifunaka billadhina min duni ala ko yala ne ala tinka jongwasa o baki kaw baga ni fewnye mununte alay ala baka jongwasa balmo ala kan wasa tawhidi tigun munum ba ka alhamdulillah ka tawhidi famu ka sunna famu aye sabati fuy kana ayere fuy kana joro fuy kana shira dugu ko la yawde tay koy demenya awde tay ala ka sembantela yawde tay ko laban ko nyuma yawde tay akana shira fuy akana joro fuy la ala yetta shira ni hikima munum fa be saka boni o shira ko ne mais ni kuma sugu munum be fo jamana kono ba nim baga bagali ni fen no jiri kaw ni ewa mana kuma qur'anate hadisate foite o kana wujuro kana usira munum budda me kata sunna mo yere faralu kaw o de yanka joro yoro de yanka sira ya kana sira min be nin cinyata ta min te nin cinyata ay abdullah ibn mas'ud yode fo al haqqu jama'atan walau kunta wahdaka ako cinyade togo e jama hari ni kelende baka cinyade togo ko jama hari jamana be e kelende be cinya kayde togo ko jama ala ka demembe yede ne foko jama wuyu wayayi ala be kunkol la sa be ma ka be nyina yiko al haqqu jama'ata wala kunta wahdaka mogo wolon fulan nunu mak in ka deresu di awma jamana mume masakena ka jama bebe fulan ka foyaka demisen wolon fulan haru suma jamfa fanade fitiyatun kama lewundo dro fonankew wolon fula woko jamana masake mayini ka jama abe min kan ninye ngaloy ninye fulan ka foyay antala shi metuma mo farala ka bo jamana den na ka jamama alama karamani bonya kuye utogo be fo qur'ana kono kala hala be fo qur'ana kono fo kata jawdi jombo masake togo do fo tawsiri ke lawbe kuma munum fo kuma sabati lentere do na fo nin togo ala ya togo fo yera ma fu togo be fo ala ya togo fo yere kamale ngolon fula yin fora donc nebe mi fo comme ambe nuhu kayro la ya bunka siri yero de fo akon ni fora chide nyede ka adusu suma ka kuraji dama ka sabati aka welelika ni e torola ni e dogura ni e ka mogo yigalontiga ya wuyin na yu la gosi nuhu ye sanke me konontoni sambi duru de kenina nin torala ma bilade ne ala nana deme ka jama halaki e fana ka sabati e de bena demeo e ka jama bena halaki e halaki raw be ma halaki ala ya be halaki ka ciren ka dina sabati akam makka dayele ka ke silama duguye ambe siramunna ala ta ko fe ambe siramunna ambe sira bagbali jumama
afama o abida mo kuntigi o jama bimbolo o am abetten sibe ala de boro o ma min dabati illa huwa akhiju binashiyatiha dan fen site fo abetten sibe ala de boro tawhidi tigi kelen kele kannin do danni na komi besa akera fama ya tensi abi ala de boro tesika yirela ma tesika kuma funi ala maso bidia karamo tensi be ala de boro tesika yirela ma tesika kuma funi ala maso ire dambe kata wa sunna nyema ire dambe kata sunna ma ko nyema yo ibe fere tige wala wi tensi be ala de bolo te saka Allah ma te saka inne nyele maka kuma fo ne ala maso abebe ala de tege abebe ala bolola eka ala mina doro ika sembe ala la iki disukundiro ala la nimbe qur'ana kono chogomi afo chogola sarfu sarfu ya fo chogomi nimbe hadisa kono chogomi afo chogola sarfu sarfu ya fo chogomi ko laban ko nyumambe ala de bolo ala kallaban ko nyumanda ma ashera ombe ayat dafa fa anjaynahu ala qale alayennuhu kishi wa ashaba safinati ani mugo munu farlen tumba ka kuruin kono kuru do ba ko kulude batoy nuhu ka bato kuru tumami alaka halakilin nana ala qale yennuhu kishi ani mugo munu farlen tumba ka kuruin kono wajalinaha ayatan lil alamin ko ayo o kurun nyugo na ke tamanche mugo wiye ayo ke tamanche ni nema ye mugo wiye har bi kuru be jika har bi kuru te jika nu ka kuru misali wa yude do ala ya ake tamanche mugo wiye do ko ala nu ka kuru nyere de ke tamanche ko qatada to ko nu ka kuru in tora judi ka kuluka fo ciden ka manton foloye kulu inye judi kuluka ko ala kambode ma ko ayake tamanche damfe munye do ko ayi nuhu ka kuru nyere tere kulu nyogona ala yake tamanche damfe nyo kuru munum fana be am fana bolo ala yu kan nyinemo ko ke tamanche o anko maliku yeshi mbatu ke yande ako as-sunnatu safinatin nuhi man rakibaha naja wa man takhallafa anha khariqa na togo dola ba fa sunnatu ka safinatin nuh hiliyat al awliya li abu nuaym nube malik ka kuma foye abe kuma yin foye akon nuh ka kuru ako sunna tiden ka sunna ko abe ko min nuh ka kuru de ni mo min nyele la kay kishra ni tora ko fe ma do ko na ko be to jila ibe halaki na togo dola as-sunnatu ka safinatin nuh man rakibaha naja wa man taqallafa ni halaka nu sunna be ko min nuhu ka kuru ni donna lay kisra nema do lay be halaki imam na maliki yenninde fo aw koko maga kana ke tabolo la ko beni ka tabolo beni mi ka tashira aw ko be maliki kama jahwila maliki mo fa wiyede maliki ya jede fo awye ko sunna de ci den ka tashira ko kisi siray sunna de idon nasira sunna lay kisira ima do sunna lay makisi awa maliki ka kalande yo de fo ya aw de be galontike la ya aba zaidi ali khairawani yemu fawiye wala yakmul qawl al iman illa bin niyya wala qawlu wan niyyatu illa bil amal wala qawlu wan niyyatu al amr illa bi muwafaqati sunnati rasulullah aba zaidi al khairawani abakari salamin kala jamana kono ya ko niyelli man yakuma fo yinnenka ko te dafade fo aka sura bi dusukun kono seri kuma fula nu forani nenye ko te dafade ko fo aka sura bi dusukun kono kon niya fo ni nenya bi dusukun kono ko ama dafade fo aka soro ika sufewye abarake kon liman yakuma fana niya fo yinnenka abe dusukun kono sufeya abarake ko ama dafade fo aka be ciden ka sunna dem fo aka be ciden ka sunna dem na ma be ciden ka sunna ma fubi bolode al-ghadariya mun fa awye wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashal al-ulama wa yaqtadi bil muttabina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam
الذين يأمرون بطاعة الله وينهون عن طاعة الشيطان لا dari kolonje de fuleni nyede ko ate daga silamaye ika fenken nindina kono nima ala ka kiri do ala yin mun fonni na cide nye mun fonni na ko nima delila soro bato ko dina ko ko nima delila soro fengo felna kanake nima kala doni ke baga unyeninga ne ba fe kan nin ko fo batola ne ba fe kan nin ko inke kala bato abe chogodi ala yin mun fola ako doni ke baga unyeninga de kanake folo fo ika delila so awa ko ni doni ke bawo fana nyinin ka doni ke baga bete nka tugu doni ke baga beko tuguli teke doni ke baga beko koy ako ni doni ke bawo fana nyinin ka doni ke baga munun tugura muhammadu ka sunna ko tuguli do ko doni ke baga munun tugura muhammadu ka sunna ko tugulu do kade ulude ladege ulude ka kuma ulame ikake ulude nofede ulude be mogo nyamarani ala ka batoy ube mogo fatanya ka bo shaytane batoma oye ulama sunna de ulama sunna doronde be hada maden nyamara ala kelem pewde bato kana shaytane bato ako ikalu tugulu de ko lagdari sunna fo yo be ma sunna fo e wate maliki ma jahbila yakoy mogo te sunna la sunna foli mandiye sunna mogo mandiye sunna ko mandiye kibi dambia ko be maliki kama jahbila ete maliki kama jahbila ko maliki kama jahbiya sunna de maliki ye sunna mogo de maliki yere sunna de yirila maliki ka karande mununya ka majhabin minala abu ka fiqi kitabu munun kala ka jamana kono ya wiye sunna de yirawula tabulo wore te koy awa dusu kasi ye munye munun bu dambe ka ta o sunna fana masisa au de be ta sigi jamana ka tabulo chaya ka sababula silamiya ka tabulo saya sababula la ilaha illallah وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ألا قالك صراط كلند وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر أكو صراط كلند بتير على الله ni mogo min ni ota ibe se ne alama ibe se arjanama akom me siraw do